Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, gurram muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Pada lodi mai dari pangulo tandra syukur tandri gangka tak lor sisi arajanna pungalla ta'ala. Ilalana wat pewe nawaringi pungalla ta'ala begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nawaringi pungalla ta'ala pape nyamang iya de'inur lelak bila bilang egana. Sehingga engkadana pungalla ta'ala kukurangi. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Beningi pada engka ki bilangi pamasi papinyama engke nawariki pungalla ta'ala, maka dia pungalla ta'ala la tuhsuha de mulir riki-riki igana. Jamaah dimuliakan Allah. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah. Angka siddi papenya mabatona weringi pungalla ta'ala yang kita saat sekarang ini kita sudah laksanakan. Jadi di nagaga pada upeta idi mana ki hadir kita sudah laksanakan salah satu nikmat Allah yang besar ini. Agar papenya mana pungalla ta'ala kita sudah laksanakan sekarang ini, ya dari itu kita sudah sholat pada awal waktunya. Angka ki pada pura pegoi siddi kewajibatta yang dari itu sampajangi dan kita laksanakan pada awal waktunya. Okoi pamulanna wattuna sampajangi tapego. Gangkana angka siddi sahabat. Ini ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Angka sini sahabat makutano ke Nabi tak niga standar sahabat yang dari itu Abdullah ibn Mas'ud. Maka dari sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tananya ke Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, pegaru amala kaminan napuji pungalla ta'ala. Qala maka dia Nabi tak as-salatu ala waktiha. Qultu sumayu qala birrul walidaini. Qultu sumayu qala al jihadu fi sabilillah. Jadi angka telu narampengangi Nabi tau kowe amala kaminan napuji pungalla ta'ala. Jadi nari kumakadaki amala napuji pungalla ta'ala biasa-biasa. Tapi nari kumak amala kaminan napuji pungalla ta'ala ahabbu ilallah, kaminan napuji pungalla ta'ala. Aga na yero namoro siddi as-salatu ala waktiha. Mas sempajan mas riwatuna
Beberapa ulama memberikan penjelasan ini, maka dia sempajangi angka wattuna selama sampajang yang kur wattuna ro yenor na maksud yang hadis ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud di sini adalah mas sampajang okko pamulan wattuna. Magi nama sampajang makoro pamulan wattuna karena Nabi memberikan contoh. Nabi tak mak beri contoh. Yer Nabi tak okko pamulan wattuna rumah sampajang. Hanya beberapa angka keadaan yang memang darurat itu pada akhir waktu. Nah, sebangkan angka Nabi tak akhir waktu na sampajang. Tapi itu hanya satu kali. Hanya satu kali. Zaman dimuliakan Allah, magi noko pamulana waktu. Ternyata ini diteliti nih. Magi nama labilada sampainya oko pamulana waktu. Ternyata dari ko angka to mas sampaja pamulana waktu no mas sampaja. Oko niro makanja sampajana tawe. Oko niro makanja sampajana tawe. Tabe gere. Di mana pas sampajangnya? Pas sampaja subuh. Nari kotak ko angka waktu. Mungkin pura ki mapego pura ki mapak buti ga pura ki maga. Natako terlambat ki mas sampajang. Macawe mani mumpo matana senapa ki moto maka kira-kira persata pas sampainya subuh ki biasa maka dawe tepat taselan moto gangkana kalepo-lepo letu okoro mapari-pari masihnya gangkana dena makanya jenena gangkana mali pasi makbowo sidena makanja bona. Apa yang terjadi? Waktu nama tu mak baca-baca, dena nulle makanja baca-bacana. Waktu nama sampajang, dena nulle makanja peringaranna. Pertanyaannya, magi kira-kira nakaro. Magi nulle makanja. Nasabak magi, mapari-pariwi. Mas sijai macawe ni lapa watuna yang selama ini oko pamulana waktu terlima sampaja atau oko masih mas sampaja atau lima berjama tapi satu saat ternyata abajangi pasti denul le makanja peringat bahkan kata umat tengah ni mas sampaja nak ada tene aja pale lipa upake handuk na pakai mas sampajang rokok mana tangai lah salah pasangi mas sampajang matangama ni mas sampajang angkala lo tahu matangama ni mas sampajang maka dewa deje pale wajen ni ona majulu mata mak matangama ni mas sampajang nakaro kira-kira magi nakaro nasabak mas sijai mapari-pari macawen lapa watuna nape mas sampajang. Jadi oko ni mon rebuktina maka dinari ko mas sampajang ni pamulana waktu rumah sampajang oko ni romondro ipakanja ki makanja sampajana tawe. Apalagi nari ko masih je rumah sampajang tawe. Teta ker nari ko ki masih je mas sampajang. Gana de cengi ilolongan mapamula mannya ki pole di bolata matto atit tamirul masiji deci memang iro gangkana ipojok kajeta langkah-langkah kita ke masjid dece siro melo sekitamu ke masjid dengan kaki kanan dengan berdoa dece siro dece batu apa tama siki masiji dena tama taru tudang jokka siki yolo maga sana rumalon ruan apa mas sampaja sunnah
sampaja sunnah papa karaja masiji dece siero teta gare egana deceng ipapole ketika kita berangkat ke masjid pada awal waktunya oko pamulana watewe egana deceng ipego luar biasa. Jadi oko ni Roma membuktikan bahwa nari komelo kilolongi cenelunrana sampajange okko ni pamulana watue mon rumah sampajang. Menurut penelitian, iya, nari komelo ki makanja husut tamas sampajang. Tapi nak dengan mana moto ini? Nari komelo ki lolongi kanjanero, kanjana paling ngaratan dari komat tamas sampajang. Contohnya ya, sampajang sebut aja. Nariko sebelum subuh angka peranya. Angka sebelumnya, angka sampanya tapi go sebelum sampajang perlu subuh ki. Papa kerja masjid kan, sampaja pas sepi waktu kan, tapi go sebelum subuh. Nanti ketika masuk wajibnya, taman wajibnya, pasti makanja sampajata, pasti makanja. Ibandingkan nari go dega ke yolona, mata rubawa mas sampajang. Nah sabab terlambat ki umpamanya, terlambat ki langsung masa sampajang perlu. Biasa tuh magasan nero makura-kura sedingero lundra na sampajata. Ya, makura-kura sedingero paringerangiro. Iya, makura-kura. Iya naru pas sabarna tapi di mana kayak biasa terlambat. Biasa terlambat, iya. Makanya tu narik ipasa-pasa leta aja terlambat. Ipasa-pasa apa? Peko cara ni pasa-pasa leta upan masalah ni ko masiji siap-siap. Ya, iro tatanrangin ro. Narik masalah ni ko masiji siap-siap. Siap-siap ke masjid. Upan nama tu bani umpamanya kan sebelum dia nakaro. Bani lo ni masjid. Ya, lo ni masjid. Narikola tu di komisi dia matu maka yenaru tapegor angka sampanja tapegor sebelum tama wattuna wajib ya tama mas sampanja wajib ki pasti tapi nak digiro kanjana nariko mas sampajangi angka yolona ye ibandingkan dia kaki yolona apalagi nariko angka tahu mapari-pari pole kubolana taposo-poso. Ya, tak poso-poso. Kama ni denge. Atau kama ni separudi, kama ni umpamanya. Napi alena. Mapanguju. Napi mapanguju kada wedena. Pokok dah denu rapi matu ye kan. Tapi jo kamu gangkan nama pari-pari. Gangkan lari. Tak poso-poso. Letu ke masjid. Dia pada makanja agana sandaro. Dia pada makanja aturan napasna napa takabere. Waktu nak takabere tak poso-poso. Pasti yakin ngak. Denulle makanja paringerata. Denulle makanja berarti kita meringerang dibandingkan dengan orang yang sebelumnya angka sampaja yolona. Ini kanjana nariko okko ki pamulana waktu mas sampaja. Jamaah dimuliakan Allah. Angka hadis ini di dalam kitab Irsadul Libat ya angka kita namanya kita Irsadul Libat ila sabil rasyad disebutkan di dalam kitab ini maka dari warawaz zahabiyyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal abdu narikko mas sampajang isit di ata fi awalil waktu riwayat mas sampajana as-salatu fi awal waktu iro sampajana okko pamulana waktu makanya batina pegoi makanya paringaranna makanya usuna maka di saidat ila samai walaha nurun iro sampajana naro mendre okolangi Yero sampajana walaha nurun
macahaya ro sampajana mindre lengi hatta tantahiya ilal arsy gangkana letu ku arsa yero sampajaner maka dai oka dese fatas taghfira li sahibiha yerna sampajana de pajana meluat dampengi to engke mas sampajan nak dampengi punane ro sampajan ro ya meluat dampengi ila yaumil qiyamah maka betul na meluat dampengi ro na sampajan ro lattu as-qiyamah de pajana meluat dampengi ro punana sampajan ro iya wa taqulu lahu hafizakallahu kama hafizattani maka dai yero sampajan ro tannapodo nalitutui ko pung Allah taala kama hafiztani para to batemu malitutui ka tannapodo najagai ko pung Allah taala para to batemu jagai ka iya nanti biasa narampi guru tamak kada nariko angka pas sampajang di mana nih nariko angka pas sampajang mate aja tamaselang iya aja tamaselang nariko pas sampajang mo aja tamaselang aga sabana itu nariko angka pas sampajang mate oko kuburu sebelum datang mungkin nakir okoro kuburu datang mungkin nakir sampajata yolaletu sampajata letu okoro menjemput orang yang sudah salat itu nah jempuki matu sampajata oko kuburu yero nangi nah jagai ki sampajata pada toha bati tak jagai maka bateta jaga sampajata begitu juga sampajata meloi si mata jaga iki makomoto tu narikon kapas sampajan cakania aga jeta sangi dia sangi cakania aga tu biasa nariko alaleta kubolata umpamanya alaleta di kami taki natapang kasading elo taro mapego ja aga tasangi rin narikon ka alaleta apa angka sadero metoro tapamelo ke pego jakan de toga to mita ka cakani awasangiya aga tasangi di makro ya tappa angka elono de toga to mita ka ya de toga mita ka alaleko mi tappa ipakeno iro keno tinna melo pego ja pada saat itulah makampara tu sampajata nah jaga ki sampajata makampar sampajata angka suara di dalam hati kita itu ada suara di dalam hati kita makampar aja maka dalam lemui angka mengalah taala angka mengalah taala kita ko angka tu malaikat aga sanero ko malaikat rakiba malaikat atida aring arak ko jajiro sampajata makampar ni jaji tabe idi mana ngi nariko biasa ni tarasaka makaro nariko alaleta dega mita ki joke ki galuta dega mita ki joke darata dega mita ki natako angkai ro nek tamaja nama kampar mo sampajata berarti yentu sampajata mak baraka kota kaleta mak baraka sampajata itu magai ternyata salat yang kita selama ini yang kita lakukan angkai najageni pole okon majai nalitutui ki sampajata dengan syarat onai tapakan jaki bati tamas sampaja tajagai wattuna ya dimanapun kita berada menurut pengalaman ya biasa macerita kowe yang petugas syarat yang lama agak biasa mana macerita maka dirna sanariko topas sampajam itu namo tiga ki munro tappa makam permito nariko narapi nasa betuna
pura kana sallo Samarinda kebetulan kita pa waktu sampajangi tapa degaga sadingaga sanero degaga bunyi-bunyi kebiasaan ko tetiaji setiap tama sampajang marukani kau nai tetiap pa marukani nadi tetiap pa nasu marukani natat dumana ngi angka kampung na jokai narapi ni waktu sampajangi dega marukah weh waktu sampajangi je degaga uni tappa mana seni tappa masih sapa penadina masih sapa penadina kada we waktu sampajang ini degaga uni degaga marukah gangkan sapa masiji sapa masiji yang kana sok masiji na lolongan oko nyoro tama sampajang magi nakoro kebiasaan aku kampuna ya makanya tapi di mana ini dimanapun kita berada tajagai sampajata nah sabab biasa tuh narik isele-sele ni kampungnya lain ni kadangi narik isele kampota betuan na biasa rajingi masampaja ke kampota sisa na tojo ke kampung na tawe macio tokyo koro to de na pasampaja yang kasijita ke rumah bela ro ternyata loki koro wah dia na pasampaja macio toki ya macio to waktu sampaja ni mantu angka mopi koro de na kedo ternyata angka tokyo koro angka tokyo koro macurita ro de to na kedo macio koro de na pasampaja ya jadi makanya tabi di mana ngi biasanya rajin istiqamah di kampung kita ini dimanapun kita berada pakan jakir watuna koki pambulan watu tajagai watuna jamaah dimuliakan Allah kemudian sambungannya hadis saya maka dai wa iza shallal abdu sholata fi ghairi waqtiha nariko angka tahu si tahu mas sampajang ternyata lepak mani wattuna na sampajang laba wani wattuna ero sampajang napa na sampajang maka dai oke soidat ila samai tulaffu kama yulaffu saubu haliku wa yudrabul wajhu sahibiha maka dai ko witaye yero na pasampajangero mas sampajang mo tapi laba wani wattuna na sampajang magero yer na sampajang naro mendre mo kulangi tapi mabolong ero mabolong latto kornya sero lailapi sampajana ilapiwi sampajana pada nariko agasan naro pakaian malusa ilapi na inapali tapo kang irupan na tapas sampajangir itapo kang irupan na magay nasaba mas sampajangi ternyata tani wattuna narikui inanunanung hadis saya pas sampajangi lagi lay tapo kang wattuna nasaba tani wattuna apalagi nariko dinas sampajang apalagi nariko dinas sampajang. Weh jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah tapakan jaki takate-katewi kalau selama ini mungkin ada orang yang di panama kanjak batinero pamulana waktu takate-katewi okoki pamulana waktu masampajang kemudian ia kate-katesi angka sampajat tak yolona iro sampajat tak yolona sampajat perlu sampajat pas sapi waktu tak supaya lebih meningkat sampajat tak ya biasa ni kapal peletukan ngikwe maka dia romato seri mundi nepung Allah Ta'ala oko pada masyar yero tapana tawe dina para tapata magakwe dina para tapata lain tapana tekro agana pasilengi
okko cahayana rupana. Okko cahayana rupana. Angka tahu iro tapana rupada betongi pada bintangi. Gangkani tanai waktu mukulino magam itu batemu mau aga malamu tu mukulino. Maka de kulino nari ko bangi pak bangi mapari-pari ni lemak jene amalana upana bani pak bangi mapari-pari ni masih jani lemak jene angka tahu pada ulangi tapana meningkai macahai rupana pada ulangi kal qamari lailatul badri gangkana itane makada aga malamu tu mukulino makaro tapamur macaya maka dire kulino angkame mana jenne tanah bapak bangi angkame mana jenne na siap sedia sebelum bapak bangi lebih meriului angka tahu pada mata nesoe luar biasa ya pada mata nesoe tapana luar biasa ya maka dagar amalamu tumu kolino makolanoro tapamuro maka de kolino angkame meniku masiji na bapak bangi angkame menitu dang ko masiji na bang pak bangi tege kira-kira monro di koro tege kira-kira monro di koro nari komelo ki pada para tapata we toingi iro bintangi kulangiro bampi pak bangin apa ki majene nari komelo ki pada ulangi tapata angkame mana jene ta na bapak bangi nari komelo ki pada mata nasoe angkame mana ku masiji na bapak bangi dari kosalama ini kade okomo paro bintangi monro ya okomo paro bintangi monro sekarang ini berusaha pendek-pendek cede kelas tak 20 ini tahu mas sampahnya okomo bintangi monro 20 ini tahu mas sampahnya sekarang ini kira-kira 5 tom ini apa ki mate kira-kira tapi pendek-pendek cede kelas tak angkame mana jene tak na bapak bangi angkame ada jene tak isi mati tapi ini si kelas tak kelas istimewa ya kira-kira kowe ya angkana ya sekitar 5 laki-laki kowe biasa wita angkana kira-kira 5 kowe ya biasa yero makun remega okko kelas nanya kelas mata andro nair angkame meniku masiji na bapak bangi ya angkana ya 2 talun ni angke 2 talun ni roh mudah-mudahan yero naro kelas bintang yero dini mendre kelas bulan dari kelas bulan menjadi kelas matahari ya mudah-mudahan saya pribadi tali berusaha kak pokok napi ko carana oko kak masiji na bapak bangi ya saya selalu berusaha seperti itu ya selalu berusaha terutama dari ko mengeribi itu paling dari ko yolona mengeribi angkana rampe guru taya yolona mengeribi pasana batengi kutu yolona mengeribi makan jalanda tudah memang ko masiji na bapak bangi ko mengeribi makan jalanda kutu mega kutu hikmah naringi pungala taala dari kutu tudangi sebelum maghrib labu mata nasi okoki masiji monro na labu mata nasi luar biasa itu jamaah dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang dari itu amal yang terbaik di dalam hadis ini adalah birrul walidaini. Api dicengi okotomototta. Nari koyor naro pertama mewakili hubungan kita kepada Allah, maka yang kedua ini amal yang terbaik ini adalah untuk sesama manusia. Jadi tabi di mana nih? Angka mana tu tomototta? Di itu gaga kepak jaji ko digaga tomotona. Angka mana tu ambok tak? Angka mana indok tak? Yemiru pasilengi angka mo patuo angka tauna mati ni. Narik ko tuo mopi upopa.
magina sabak angkamu pawaddingi mattekan ngiro elodonganna angkamu pawadding waddi pakedo lilana tomotot tak melodoangi ki aga sabana elodonganna tu tomotoy de gaga pallawanganna si bau pung Allah taala itarima doa. Makanya nari kutumo pitomotot ta ajak tapa aja melau indo ambo bapak mama tello doangan nga tello doangan pota tello doangan manangi magina saba itarima doanna nariko pale mate ni magatosi nariko mati ni tomotota ajak tapa aja lo siariku buruna botaneki yero tomotota ro matewe biasa moro toloki siariku buruna biasa mo sisa si tahun sisa misi tahu pura pi malepa melo pi tamar malan lo master kuburu nari kopuri ramalama tu jo kasi cicang selesai laporan selesai nah tapi di mana ngi tomotota isi kanja-kanjana ya minimal 1 kali 1 minggu lah 1 kali 1 pekan basana ya sojumai loki siari kuburu atau motota apalagi nari koma cewekmu oh kome bawangi oh kome robat loki okoro ternyata angka rahasia nih itu pene ilalan naru kuburu siapapun di situ tomotota kan neneta kan ternyata angkanya menapena ding orang yang di dalam alam barzah itu yikumage nariko angka sejin rapena wija-wijana tomotuan nagaga lo serabi angka nyaman apena dingero panghuni kubur itu menyamalanda papena dina beneng wadi taliro matari makasilanda makade alana de kasih loko mite itaka alana de loko sereka magi menyamalanda papena diku jadi tabe idi maneng macawe-cawe kuburun tomotota loki okoro di itu gak apa makam para di angka kira-kira mamparngi nari kalau ki masyarakat kuburu koro aja masyarakat kuburu di nawading angka ke mamparngi koro di itu kagak to di kagak mamparngi di kagak halangi ki ya di kagak halangi ki jamaah ini dimulakan Allah saya pribadi tabe idi mana kadir menyampaikan ini supaya angka tu matu namana anak tak isi kanja anak toli anak tak tolo serewi nenemu nak loki kro matu nariko mate siki idi namate yisi matu anak tak rajin lo sereki magi nih tambona nih tindona waktu na tuh jadi tapa manari mater tapa manari anak tak loki selalu masyarakat kubur ya rajin masyarakat kubur matu na palemba ki anak tak alana dece kesiwe waktu nabi biasa tuo lupa guru lo masyarakat kubur ternyata namana kak rajito syareka we di mana kadir wadi moto wadi ni pamule to insyaallah ya waktu ini upari ngerai ki supaya mungkin selama ini jarang lo masyarakat kubur terakhir di dalam hadis ini yang dari itu maka dari nabi ta amal yang terbaik di sisi Allah adalah al jihadu fi sabilillah yang itu berjihad di jalan Allah. Ada yang mengartikan ini esengnya berjihad lo mau musuh kuraga sana lo Palestina lo mau musuh kursi bamewi Israel jihad di sini adalah jihad kalaupun bukan waktu perang berjihad bisa matongetongi okolalan pung Allah taala matongetongi lo mak berjama matongetongi lo masiji matongetongi makamala itulah salah satu pengertian al jihadu fi sabilillah. Jamaah dimuliakan mudah-mudahan apa yang sampaikan kena dapat barakah pung Allah taala usiku wa nafsu bi taqwallah wallahu fil aqwam tariq wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.